Ovo vidi, prekao sam pogled. A? Na ribu dobro. Jeste? Amo. Možemo. Idemo polako, kupit će se sad još Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Se malo ribice kod mene kupi. Jeste dobro? Daću vam mukte za ručak. Kako će biti zima? Nije zima kao ovdje. Skoro je duplo hladnije. Ma je, ovdje vam je bura, još je hladnije. Pa di ćete ovako rano pomele, da se bar u 10 došli? A nikad sam se ja u 5 sati već bio na Marijanu. Ne znam ja koliko, to nije moj nijedan. Dobro, dobro i nije. I prije. Ovo sam lijepo. Može sa kjetom. A šta je ovo, bravetin, šta već ušli? Pečenica, bravetina, evo, stočka, cijeli komad. Evo ljudi dragi. Thank you very much. A sad nema ni on puno toga. Evo. Da, 40. 10 godina.